Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar achhir tu silin sang puya ramchung mun sang sanga COVID-19 shikain pun chhole ta ka wangin nga thatu te film khur tu le hridan na lakim turin kan ngen chewa kumsom panga le som paretin kar te tiamin midang te po hridan na anlak theinan pui thinang che COVID-19 chi thara omicron chu boy pum takani me ka wangin mai tom na vo midang nei lo kun de mai ti fai te longai pai mo zelang cheu COVID-19 chungchanga hria du nei le kai shona mamotan rampum huwa helpline number bial pakhat pani pathum pakwa pasari paret bial pali parugle pakhat bial pasari panga ba ka Mizoram tan pakhat bial pani te biak po thereng ani e tuna chun chanchin thalong thak thun zomang u voin khan Mizoram police rising day voice of nga nalom ani governor Hari Babu Kambam Batian ni zung chakna manga electric current po that jok na Mizoram mi puishia tir tura chanla ka nga yati Uttar Pradesh Assembly in Khan thoni na le Goa le Uttarakhand Assembly in Khan nei turta na hriatir na voin khan ti chu ani darkar somni political chungin ram chunga COVID-19 shikai nu thum singli le sangsari chuang mu chu ani voin khan Mizoram hun sanga Mizoram Police Rising Day voice nga na lomani heni lomna hi district sanga manani a Aizawl a chon chief minister Puzoram thangan man puin Mizoram Police mun puya Mizoram Police kumsum ngatlin hria jengna na Mizoram Police monument a hongbok ani Chief Minister Puzoram thanga chuan kumsom nga chungin Mizoram Police ten anna tho dan ti that konga ma anlak na sathu soin training konga te solna sang do na konga te mi puite ta na na thole in pek na konga te ram ta na nun na lan anom tele sports lama ma anlang na chuan hlotlin na le in pek na tilang chiangin soitur tam tok le soitham om ani ati Puzoram thanga chuan sarkar na thokle police te in dailo na hria thu soin hri puileng in sumdin hmunah ngong na sata wangin apoi mo zol bak an no khat thei lawati a naruak sang atul zolte no khat le thei turin anin siam remek zelti soin tundin hmuna thoktu in dailo de ma se a thoktu ten thodan thiam atul ti asoi bok home minister pul chamlin chon kumsom nga chunga Mizoram police na thole ma sona chu a chonom hle nia hria thu soin Mizoram police te chu India ram mai ni lo khovel huwa puwa police tha tia chalngam an tling ati a tun hai Mizoram police te che chuna sang le an na thok sanga thanem ngai tak an tho chuan an ma ani anin choi moi ba ka ram an choi moi ti chief minister hian he huna hian Mizoram police kumsom ngatlin puala souvenir box sai chutlang zarin home minister chuan Mizoram police annual report atlang zar bokani January ni somni pakhat sangkha chu ko somseri phani khan Mizoram chu union territory puanani a he ni hi Mizoram police dimchan nia ngai le pomani Mizoram police noya hian post rang sing khat sang ni jani poruk omin chung zinga sangre zathum somret pakha chu no khani a north range le southern range baka tun hai khan mamona wang eastern range dinani a police subdivision som paret omin police station somli pathum police outpost som pathum omeka Mizoram police noya hian Mizoram police battalion thumle Indian reserve battalion pangan oma kumsoma chungin na tho that loman sang le medal avain zali som pasiri police na thokte hian andong to a hemi hun sungaram tan na hlan police hi somnga porganam to boka police zinga vointleng hian COVID-19 ve sakha zako samruk pakwa omin mi som panin nun an chan to ani lungleya chuan SP Purex Zarzaw le na wanchong kai hruin police din champaphak voi somnga na lomani a Serchip district a chuan police rising day puala hun mana additional SP pu wanlang hianga chuan police din hun tlang puile tun hnaya na tholang sarte atar langa mamita chon DC Dr. Rozama Hovin mamit SP office to lang manani a mamita police rest house le thil dangte a hong hal bokani Nathil district a chuan police kumsom ngatlin lomna lung phun chu pulal biakila Nathil SP na honga Nathil SP zun in hlan tharna nen he jubilee hi anloma tulani ti in police a thutiam neya lut ani na tepo thethar turina cha ani governor Hari Babu Kambam Batian ni zong changna manga electric current po thajok na Mizoram mi pui tamzokin anla hrachiang lo ni a hria thu soin mi pui zirtina konga chanla ka tulati power and electricity ho tu terrace bhavan akomna he thui soin governor chuan mi pui momo big department then khat angbokin power department point mi pui zirtina warzo ka akal pui ngai ti a tuna lan dan chon department tam takin central atanga ham thana tam tak chu beneficiary te an thlen thin lova hei hi chanla ngai na lai ni ati Mizoram in kolphetha amamo zat kolphetha megawatt za somseri pakhat chu tuiluang changna mangle nizung changna mangin har salo takin Mizoram chunga asiam theiti achianga heti lai hian solar power plant engemaw zat le small hydel project te man thei tur honani tur chu alom omin Mizoram hmaba ka eng hle ni ati electric power survey of India sompa kona chu dan chuan sarkar kum sang ni somni pakhat somni pani chunga
Mizoram power amamo za chu megawatt za som seri pakhat ni in Mizoram amamo za kolphetha za som kwa chu central sector atanga polu ani tuna hian state in electric siam chona station small hydro project som pakhat neya henga tanghin kolphetha megawatt somni pakwa point pathum panga siam chho thei anga chut ni na in siam chho tamani lai berin megawatt som paruk borvel bak athleng theilofa thal lai phei chu megawatt ruk atanga riat borvel chi apechuak thei thin ani heti lai hian solar plant panga au meka henga tang hian ni eng lan thathun line atam bera megawatt panga point panga bial siam thei be sei ani marchak bila solar project kalpui mek lian ber vankal solar parka solar developer te chuan na bulan tran dona distributor sap cc la chung keman na bul an tran to hriat pui na le khu honna chu solar developer main control room sang tur hmuna anei ani sarkar te sudanin vankal solar park hi zo felani huna chuan chhunama power megawatt somni ape chok thei dona hei Mizoram in power amamo zong zong atanga mun thuma thana mun khat velani a chuna nia sa that chuan megawatt somni ai tampe chok thei tura ngai ani bok lunglei district puk puiram dar khuang tlang tongtran tlang antia ru ro thanem tak lai chu ani kan correspondent soidanin ru ro lai chuak tu te hi Mizoram prayer fellowship te ni in helai mun hi pudar phokan amumanga mingo te anlo kalanga an thu lo oyang chu ati na mun kha ani a ru ro lai chona hmuna hian mithiam te po thleng halin ru ro lai chua te hi mal pui ru ba ka adang po om nuala uluk takati faizir chen ani photlo chuan aloke somna sat to hlom box sia wangin engti khun lai velami nge ti le tu te sum hu nge ti chu hriat mai har sat thuan soi Mizorama carbon testing tina omlo wangin phaila ma thana ngai dona chu da tang chuan chinchang a hriat thei chau don ani pukpui vc secretary pudo ma soidanin Mizoram prayer fellowship chuan tongtran tlang atan an hmanga tunhai khan jcb mangin an lai zola hetian lai ta ka chuan ru ro engamazat hrol tak tak mai an lai chuak nuala hetianga dar khuang tlang an lai tu le kudan thak turi vc le weme lam an hril hrilawa enga tana hman ngen tumpo an hriat puilo thu soim hetianga ru ro thanem tak lai chu ani tak chuan an hril hrit chau nia soim an mani prayer fellowship po mala chunsom rilo turin pukpui vc chu na hril ngala rem changa meeting te neya malak dan tu le ru ro te po phum that le turnge ti te engtia ti turnge ti po la soi hole an tum thuwa soi ani ICT minister porobat romoi ro te hovin ICT department ne kai no department ho tu ten IT mason na ICT department malak na tere machop mek te voin khan an clear hova he meeting ka shoi tu ICT minister porobat romoi ro te chuan ICT department chu department tero te mani se turnai khovela chuan apoimo hle atia department thok tu de tanlang na in hun masalama mason puin ICT department ati ngai lem lo te po ti rotin omnol to ti soin kumthum lian ta chung khan Mizoram IT infrastructure policy sangni somni pakhat nei manani a M6 po Granin Aid system a lan kai ni a tuna hian ICT department hian sarkar department a private organization zathum somthum pariat website an host mekani ati Chanchinthar hi All India Radio Aizawl tanga puan ani All India Radio Aizawl Regional News Unit le Mizoram Sarkar Art and Culture Department tangdonin Azadi Kamrit Mahotsav khui sabot sai chu naktuk in rinzan Chanchinthar pon huna neileni dona Indiaram zalenalam hoi zona siam thinani a heng zona te hi ron chang theu turin kan ngen chewa in chhane te chu WhatsApp emo SMS in phone number paret panhi panga paret pakhat panhi pathum paruk emo email ID airdigest21@gmail.com ate thelu thei ani he quiz comparison ron chang tu zinga achang dik masaber loman le certificate siam sakani anga loman la tuituk pathiani zan Chanchinthara puan ani ang Uttar Pradesh Assembly in Khan tho ni na le Goa le Uttarakhand Assembly in Khan ne turatana shetirna voin khan ti chuani a in Khan chu tumna tan ming thelun hon ngalani Uttar Pradesh in Khan hi tho serani turani a tho ni na hi February som pali ne ani ang hemini han Goa le Uttarakhand te po ne ani don boka in Khan chu tumna tan tun thani somni pare thleng ming thelu theni a atung ni somni pako endikani anga January ni somthum ka thleng innu dona hon ani Darkar somni palikal chungin ram chunga COVID-19 trikai nu thum singli chang sari chuang mu chu ani sample nu chom pakua sing thum le sanga indika tangin za som pasari point pakua pali an positive a tundin mana shikai enkol lai nu somni sing khat le sangre chuang an oma Darkar somni palikal chungin enkol dam nu ni singa le sang khat an oma shrive enkol dam to hi za zel som ko pathum point panga bialani a Darkar somni pli chungin za sari le pathum nan thi puile ani heti la hen vaccine dose viable za somruk le no somni pathum chong pek to ni a
nimin khan dos noi som seri sing ni le sang ko pek ani Chanchinthar cherti topna tlang pui Win Khan Mizoram Police Rising Day voice som ngana lomani Governor Haribabu Kampampati an ni zung changna manga electric current po thadzok na Mizoram mi puishia tir tura chanla ka nga yati Uttar Pradesh Assembly in Khan tho ni na le Goa le Uttarakhand Assembly in Khan nei turata shia tina Win Khan ti chu ani Darkar som ni pali kala chungin ramchunga COVID-19 shikai noi thum singli le sang sare mu chu ani chuti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani